هيدي شام وأنقرة نزيكي هفتبن أمجيج نزيك فبيجومان دشوبينن زماني وان قدامك الهمبري هف قالكي توج زفر ون هشكبو نها هيدي نرم بويا نا بيجم بهف بونا شيرو شربت لي بايكي خوش كتيا نافبرا هردو ولاتان حتى نها تاني أمريكا قوتيا أو لدجي خوشبونا وان بيواندين دنافبرا تركي و سوري دايا روجا چهارشنبه بي يعني 11 و ماه ادي احتمالك گلکی مزنه که وزیر دروایی سوری وزیر دروایی ترکی با آمده بونا وزیر دروایی روسیا لموسکو پایتخت وی ولاتی بجون دیچاور کرن که وزیر دروایی امارات جی دجوینه ده بشتار ببن ده چند دمجمرین بیده جی بر پرسه که امریکی جبو پرسه جهف نیزی کرنا ترکی و کردین روش آوای کردستانه ده چه کداره ده چه انقره امارات پیشنیار کریه که او میوانداری لوتکه که بلند بکه دنافبرا سروک سوری بشار الاسد سروک ترکی رجب طیب اردوغان و سروک روسیا ولادیمیر پوتین بریاره روژا 16 و مهجی وزیر دروایی ترکی مولود چاوشوغلو بچه واشنطن ده دربار جوینین خوده ین لگل سوری هنک آگاهیان بده امریکا پلانا انقره جبو روژ آوای کردستان جهایک و بریاره ایرو بر پرسکی بلند من گوتی امریکا بچه ترکیه جبوکو کیشین کدنابرا ترکیه و ریوبریا خسر ده هیا هنکی وان کیشین راکه دیپلوماتا کی ترکیه جی دبیجه ترکیه و سوری پکه وکه گفکه هفبش دبینن و ویل دجی هر هولدانه که جدا خوازیه بسکنن راوستن جبر لگورک و او دیپلومات دبیجه هبونا پکه لروجاوای کردستانه هم لسر ترکیه هم جی لسر سوری خطر چید که دوی واریده ترکی و سوری وکه هف دفکرن و ناخوازن یک برپرسکی پکه دناو ریوبریا خسر و روژ آوای کردستان ده هبه روژا چهارشنبه در باسبوی وزیر دروای امارات سردان شامه کربو لگل سروک سوری بشار الاسد جویا بو و پشتگیری خوش بو چارەسەریە سیاسی جه کریز سوری را راگهاند بو لسر و سردانه و هولدان ترکیه نزیک بونا لگل سوری سروک کمیته پیوندی دروا یا کنگرس امریکا بوب منندس تویتک بلاف کرد ده تویت خدا گوت گاوه نزیک بونا انقره و ابوظبی امارات لگل شامه زیان دگینن پاراستنا آسایش هریمی ده بیجه او پیوندی کار جزا کرنا رژیم سوری لسر وان توان شر ین کل دجی گل خو کرنا آستنگ دکه سروک کمیته پیوندی درویا کنگرس امریکا دبیجه نابه به محکمه کرنا که روا لحفهاتن بر رژیم سوری را چه ببه ده وان دمین داویه ده ترکیه هولدان خوین دیپلوماتیک جبو آسی کرنا پیوندین خوان لگل حکومت سوری به ناوبینکاری روسیا زیده کرنا امجی و مسئله دینن روژه و هر دمه بردف که سرکوماری ترکیه دبیجه وان بریا سه اپراسیون خواه یه سوری ریج لآوکرنا کوریدورا که تروری گرتنه او دبیجه دوی دولتین روژ آوایی جه هبونا ترکیه ده سوری ده کیف خوش بن امریکا جی ده بیجه او جه آسایی کرنا پیوندین دنابر شامی و انقره ده نرازیه و پشتگیری خوش بو حسده بردوام بکن کیه بردف که سرکوماری ترکیه کیوان گوتنان ده بیجه ابراهیم کالن ده بیجه ده درباره مجارا کوچبران ده جی گوت ایدی ترکیه نکاره ته کوچبران جه سوری ورکره جبو آسایکرنا پیوندین لگل حکومت سوریه هولن دیپلوماتیک این ترکیه بردوامن. Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Profesör Doktor İbrahim Kalın Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Berdef ke Serokkomariya Türkiye dibêje Türkiye bi rêya pêkanîna sê operasyonên leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê nehiştine koridora terorê bêçêkirin. Bizim açımızdan sınır güvenliği,
لگور ما آسایش سینوران آویتنا پنگاون باش لدجی رخصتنا ترور پککه و بردوامی نوی وک پید و یپگه و گرا پناهخوازان و پاراستنا در بدربویان لناو آخا سوریه. هر وها بردوام کرنا کارن لجنه رشنویسا دستوره دجیر ناونیشانه پروسه آستانه ده بندین سرکی ین کارنامه امنه. منشتی الویدره کوریدورا تروره دولتوکک آن پکاته کاوها داب مزرا. Ona benzer bir yapının kurulmasına biz müsaade etmedik. Amerika piştgiriya asayikirina peywendiyên navbera Ankara û Şamê nake. Li ser piştîvanîkirina Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê berdewam e. Wek hevbeşekî girîng ê şerê dijî terorê bi nav dike. We haven't normalized relations with the Assad regime and ما پیوندی لگل رژیم اسد آسایی نکرنه و توارات گیجی تشویق نکن کو پیوندی خو لگل رژیم اسد آسایی بکه لام تماشد کن که اف گوتو بیش دگهن که و چه جوان درد کبه ام به اشکره پشکری آسایی کرنا پیوندی لگل اسد نکن بردevkê Serokkomariya Tirkiye ve helwesta Amerîkayê rexne dike û binêrîna wî divê Amerîka welatên Ewropayê ji hebûna leşkeriya Tirkiye li Sûriyê kêfxweş bin. Türkiye'nin daha fazla mülteci... Türkiye êdî nikare penaberên zêdetir werbigire. Hatina penaxwazên zêdetir bo Tirkiye yan navçeyên din dibe sedema destpêkirina krîza koçberan li Ewropayê. Loma divê Ewropî û Amerîkî ji hebûna serbaziya Tirkiye li Sûriyê kêfxweş bin. Yekem pêngava eşkere bo asayîkirina peywendiyên navbera Şam û Ankarê roja 28 Kanûna Borî bi navbeynkariya Rûsyayê li Moskowê hat avêtin. Tê çaverêkirin vê hefteyê wezîrên derve yên her sê welatan li Moskowê bicivin. Çav li ser wê yekê ne ka hewlên dîplomatîk dikên ku û çi encamek ji wan derdikeve. حطانها سوریه به فرمی تک داخویانی ده درباره نزدیکبونا لگل حکومت ترکیه ده ندایه بالیوز برای سوریه لترکیه نضال قبلان ده و مسئله ده درباره ده آخفی گود ده برجواندی ترکیه و سوریه ده که هر دو ولات جهف نزدیک ببن ده بیجه ترکیه و سوریه لسر شر ترور لهف دکن لهر دو آلیانجی هر دو آلیانجی تخواستن ده بیجه دواره سربازی و امنی ده لهف بکن جبو که ترور جناف ببن بالیوز برای سوریه لترکیه گوت آسایشان اجتماعی تنه بهانه جبو ترکیه که دست وردان سربازی ده سوریه و عراق ده بکن ده بیجه دوی نافچه آرام یا که ترکیه دخوازه جبو وگراندن کوچبران آوا بکه به چافدیریا هر دو ولاتان به آوا کرن